Može. Nalazimo se u mestu Sestijana, 15 km od Trsta. Ovo mesto važi za jedno od najviših po pitanju turizma, po pitanju kupanja. Moći ćete da vidite kako izgleda. Evo, sa desne strane je plaža, pa onda opet jedan deo koji je kamenit. Zatim opet u daljini plaža i evo vidjet ćemo čak i sa leve strane ćemo vidjeti također, malo će se slabije vidjeti zbog jahti, također jedna plaža. Eto, to je to što se smatra veoma lepim i dobrim za turizam, za kupanje. Možeš snimiti vodu i plažu kako izgleda u ovom delu Italije. Preko je u daljini Venecija, ne vjerujem da ćete vidjeti. A šta mi je posebno interesantno? Opet istorija, opet moja istorija. Mi smo 15 km iznad Trsta i naišli smo, kada smo ulazili u ovo mesto, naišli smo na natpise koji su na slovenačkom jeziku. I evo sada ću vam pokazati nešto. Pričat ćemo da konkretno vidite kako to izgleda. Zašto? Ova teritorija je deo sporne teritorije, ovo je sam vrh, severni deo sporne teritorije Trsta, spornog dela teritorije između Jugoslavije nekadašnje i Italije. Imao sam veoma zanimljiv razgovor u Istri sa jednom gospođom koja poznaje istoriju. Pitala me da li znam zašto je Istra pripala Jugoslaviji. Naveo sam ono što mislim. Rekao sam par stvari o podeli na zonu A i zonu B. Rekla mi je ne znate, evo ja ću sada vas da naučim, pošto ste vi mene naučili neke stvari, ja sam to prihvatio i vidjet ćete šta mi je rekla. Ali prvo da snimimo ovaj deo. Evo ga. Staro ime, Sesljan ili Šešljan. Kada smo ulazili u mesto, svuda smo naišli na staro ime ovog mesta i onda tek Sestijana italijanska. Sesljan ili Šešljan. Snim. Kada dođemo do kraja mola, nešto ću da kažem. Zanimljiv je bio taj razgovor i ta gospođa mi je rekla da je u pitanju istraživanje jednog katoličkog sveštenika koji je kroz dokumenta, odnosno kroz matične knjige, dokazao i pokazao da je veći procenat slovenskog stanovništva i da je zato Istra pripala Jugoslaviji nekadašnjoj. U redu, prihvatam, sve je to u redu i sigurno je to tačno i sigurno je to odigralo ulogu, ali ono što nisam hteo da kažem, da ipak mislim, kao ona anegdota Titova, da ipak mislim da je veću ulogu odigrala jugoslovenska armija, tačnije 4. armija pod komandom Petra Drapšina. Kada su Tita pitali jednom prilikom razgovor, pa jedan od generala hteo je da ostavi utisak na Tita i rekao je Titu, druže Tito, od kada ste mi rekli da je sok od borovnice zdrav za krvne sudove i za krv, ja samo pijem sok od borovnice. Tito mu je na to odgovorio, mislim da je ipak viski bolji. Sada ja sam mogao da kažem ovoj gospođi, mislim da je ipak veću ulogu odigrala 4. armija pod komandom Petra Drapšina.
1. maja su ušli u grad Trst i vodili su ulične borbe i zauzeli su grad. Nekoliko dana kasnije u grad ulazi britanska 8. armija i nastaju problemi. Krajem juna naša vojska se povlači iz grada Trsta i ostaje u zaleđu. Problem se delimično rešava 1947. godine, kada se formira slobodna teritorija Trsta, međutim to rešenje nikada nije zaživelo. Nikada nije zaživelo i konačno 1954. godine Londonskim memorandumom rešava se pitanje teritorije Trsta. Grad Trst i užu okolinu dobija Italija, a zaleđe Trsta dobija Jugoslavija. Dobrim delom je to teritorija Slovenačkog mora, Koper, Izola, Milje i tako dalje. Eto, toliko vezano za istoriju, znači nalazimo se na krajnjem severu teritorije koja je bila jako sporna, oko koje smo vodili borbu, bukvalno. Vojne sukobe smo imali zbog ovoga, kasnije diplomatske. Ovo je pitanje ove teritorije, pitanje koje je dugo opterećivalo odnose Italije i Jugoslavije i bilo jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih pitanja bivše Jugoslavije. Mesto Sistijana 15 km ili Šešlije, Seslije, kako god hoćete. Poznato da mi je to prezime, jer da, imamo ga kod nas. Sistijana 15 km iznad Trsta.